Yebo, ingane zawethu impela eshubile phana ke endimeni ke yomculo kaMaskandi njengoba ke sibona laphana kuSimomoza ke ubhekeni ke weinsizwa njengoba ke eseqhambuze ke ithumba phana ke ebhodla eveza ukuthi ke umthandeni ke SK wampheqela ke intombi yakhe ke eyayifake amapage yamaphoyisa. Bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela baqale nginibingelele yona ke Mbuso City MTV City njengoba siqala ngene channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khonza uthola zonke izindaba keshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela eshubile phana ke endimeni ke yomculo kaMaskandi emva kuba ke kuvela ke izinsolo zokuthi kuSimomoza kubhekeni ke weinsizwa ke wamayela phayana ke umalahle ke umfazi ke wakhe. Hayi ke wengane zawethu impela ke lezi insolo kwezizungu ezakhulu phana ke ezinqweleni yayibafutha impela abantu ke bafisa ukwazi bangabeke umuphi ke lo mfazi ke owapheqwa uyena kuSimomoza ke okusola ukuthi ke okwamalahle. Kanti ke wengane zawethu impela yena ke uSimomoza ke obese veza ukuthi ke impela kumalahle kucela ukuba ke aphumele ke obala ke asho ukuthi ke ngabe ke umuphi ke lo mfazi ke impela kampheqa ngoba cha impela ke yena ke akazikhumbuli futhi ke uma ngaba kwimpela ke wayimpheqile cha impela ke imindeni ke yayizohlangana phela ke yomibili bese kuxoxwa ngoba impela ke indaba ke yokupheqwa konkosikazi ke akusondaba nje encane yayibafuthi impela bese sifaka phana ke kuyena ke ukwazi insele ke naye ke unto encane wathi ke mhlambe ke yona leyo mindeni ke usengenzeka ukuthi ke ibona ke okwazi naye ke unto encane. Kanti ke wengane zathi impela akagcinanga lapha ke uSimomoza njengoba ke ephinde ke waveza ukuthi ke naye ke wake wapheqelwa phana ke umthandeni ke SK ke abanye bathi ke igcwamelisha intombi ke phana ke eGoli ke eJules eyaziwa ke ngaye ke uZanele wakaKhumalo osebenza ke emthethweni ke ufaka nazo ke izimendlela. Uthi ke impela ke yena ke akazi ke amlese phana kumthandeni ke SK kodwa ke walinda ukuthi ke indlu yabo ize iphele babese ke baxoxa futhi ke bayidlulisa lento njengoba namanje na bephila ke kahle budebu ke bezwana naye ke umthandeni ke SK ke izi ke wamthathela ke intombi eyivele ke imtshenela ukuthi hey mina ke omunye umuntu ke engijola ke naye uyena phela kuSimomoza ubhekeni ke wezinsizwa. Hayi ke wengane zethu impela ke zinjalo izindaba phana ke ezenzeka phana ke endimeni ke yomculo kaMaskandi. Kanti ke wengane zethu impela ke sokhumbula bazona ke lezi ndaba zisuke emva kuba ku ubhekeni ke weinsizwa kuyena kuSimomoza lapho khona ke ebebhadlaza phana ke izimfihlo malunga ke nonyamalala kweqembu ke iMaskandi ke FC. Bafowethu impela thina ke simbuso sithi MTV bafowethu sithi nje ake siguqe phasi ngedolo sithi hayi dibana yona ivideo elandelayo.